Salomatmisizlar? Kichkina bir 2 minut kutib turaylik. Vaqt qiymat qolganlarni. Qo'shilganlar qanday anglayapsizlar meni? Yaxshi anglatamsizlarmi? Bir 2 minut kutgach, endi bekatmasdan biz bunday qilib chiqaylik. Bir hisobni eksternim, ya'ni bir ekstra bir hisobni yozib beray, o'shani chiqarib turaylik. Hammasi qo'shilg'icha emaslar deydi. Agar bundoq 3 bo'limga berilgan bo'lsa, sal qiyinroq qilay buni. 3 4 5 144. Ikkinchi 3 bo'limning sonlari 2 3 4 81. U vaqtida buni 3-chi bo'limlikda savol belgisining o'rnida son qancha bo'lishi kerak? Ruchka daftarlaringlarni olgansizlar? Yozganlar bo'ldi. Oyda chiqilgan hisoblar bo'ldi. Biroq daftar qishinglar tutsin. Va alaykum assalom qizlar. Endi bu yerdagi matematik hisobotda bizda hisoblarda har xil hisoblar keldi, в основном logikalik. Bu yerda endi chex bir matematikaning formularini bilishni hojati yo'q. Bir necha formula bilsanglar yetadi desam bo'ldi. Shuning uchun bu darslarga har qanday sinfning o'quvchisi qatnashaversin. Kirib boqaylik. 3 4 5 144 2 3 4 81 1 savol belgisi 3. Shu vaqtida bu yerda sonlarning o'zaro bir zakon bor. Shu nimani tepishinglar kerak. Qandoqlarcha 3 4 144 5 bir-biri bilan связаны shular. Qanday chiqarsak bo'ldi. Endi qani bormi chiqarganlar? Uni endi mush hisobni chiqarish uchun qaraymiz. 144 bir какой-то sonning kvadratiga kelyapti. 144 deganimiz, masalan, 10 ning kvadratini olsang u 100. Durustmi? 10 ni 10 ko'paytsak 100. 11 ni olsang 11 ning kvadrati 121. Agar 12 ni olsang 12 ning kvadrati как раз 144 bo'ladi. Shu vaqtida 144 12 ning kvadrati deb o'ylasak bo'ladi. U vaqtida 3 4 5 degan sonlarni 3 bilan 4 ni qo'shsanglar 7, 7 ga 5 ni qo'shsanglar как раз 12 chiqadi. Shu vaqtda biz nima deymizki bu yerda? Buni 3 bo'limning teshidagi sonlarni qo'shib etmiz. Chiqqan sonni kvadratlasak, o'tirdagi son chiqadi ekan, dedik. Endi uni ikkinchi 3 bo'limda tekshiramiz. 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 bo'ldi qancha bizda? 9 va 9 ni kvadratlar etsak, как раз nima chiqadi ekan? 81. Shu vaqtida men endi o'ylab boqaylik. 1 qo'shilgan 3 qo'shilgan bir son x Mushu chiqqan sonni kvadratlasak 36 chiqsa, 36 deganimiz u bizda 6 ning kvadrati, durustmi? Shu vaqtida buni 3 sonning qo'shnisi 6 bo'lishi kerak. Demak, x teng bo'ldi 2 ga. Shunaqa ответlar chiqdimi sizlarda?
Tushunmagan yerlar bo'lsa so'ranglar hisobladi. Endi biz bu razminka bo'lgan kichkinamsizlarni kutgach chiqargan ekstra hisobimiz 21 hisob. Endi katta birinchi hisobga. Найдите x квадрат на y квадрат, если x минус y bo'lingan x plus y teng 12 13 deydi. Или 13dan 12. Bu yerda endi sizlar bunday qilsanglar bo'ldi. 5da buni kasrni proporsiya deb kres-nakres ko'paytirib olaylik. Shu vaqtida 13ni ko'paytimiz x minus y qa mana bundaq. Shundaqla 12ni o'ng tarafda 12ni ko'paytimiz x plus y qa. Endi tirnoqlarni ichvatsak 13x minus 13y mayli bo'lsa 12x plus 12y. Endi x larni bir tarafga yig'ib olaylik, y larni ikkinchi tarafga yig'ib olaylik. Shu vaqtda bizda 13x dan buni 12 so'ng tarafga o'tganda minus bo'ldi. 13 minus 12 1 просто x qoldi. Minus 13 naborot plus bo'lsa 12 plus 13 25 y. Shu vaqtda biz bunday deymiz. X y dan 25 hassi chiq. Bizga x kvadrat bo'lingan y kvadrat kerak-ku. Shu vaqtida x ni kvadratlayotsak 25 y ning kvadrati u vaqtida 25 ni 25 ga ko'paytsizlar, по-честному. U endi biz yodlab oldik, shuning uchun сразу yozay 625 y kvadrat. Mahrajga y kvadratni ko'chirib yozsak, bular qisqara ketib qoldi javobi 625. Shu vaqtida ответ E. Ikkinchi hisob. Какой цифрой оканчивается число 6 в степени 45? Bu yaxshi hisoblar. Buni endi sizlar nim qilaylik. 1 dan boshlaylik. Masalan, 1 ning 5-darajasi u 1 o'zi qoldi turibdi. 1 ana universalniy sonda 1. 1 ning qanday darajasini chiqamiz, 1 ni 1 ko'paytiraversam 1 o'zi chiqadi. Shundaqla bizda 5 degan son bor. Agar 5 ning kvadratini olsanglar 25, masalanda 5 ning kubini olsanglar 125, 5 ning darajasi любой n olsanglar, u vaqtda sizlar bir son chiqdi. Главное, что eng oxirgi son uning bo'ldi 5. Shu vaqtda biz запоминаем-da, 5 ning любой darajasi 5. Shundaqda bizda 6 degan son bor. 6 ning kvadrati 36, 6 ning kubi 216. Ko'ryapsizlar, durustmi? Har qachon 6 6 6 ko'paytganda oxirgi sonimiz, oxirgi raqamimiz 6 bo'ldi. Shu vaqtida 6 darajasi n ning неважно, bizda bu yerda eng keragi какой цифра заканчивает. Eng oxirdagi son kerak bizga. Shu vaqtida biz nima deymiz? 6 ning любой darajasi всегда 6. Masalan, 2 ni olsanglar, o'zi undaq bo'lmaydi. 2 3 4 larni olsanglar 7 8 9 larni ularda o'z masalan 3 ning ko'raylik. 3 ning kvadrati 9, 3 ning kubi o'sha 27. Men kichkina предыстория deb yaxshiroqdan kelyapman-ku. Endi bizda 6 ga shu vaqtida sizlar уже на будущее deysizlar сразу. 6 bizda buni universalniy sonimiz. 6 5 o'xshash. Ну, bir понятно, yani uni tushunsa bo'ldi. Shu vaqtida 6 ning любой darajasini chiqarsak, bizda meyda bir какой-то son chiqdi va oxirgi raqam просто 6 bo'ldi. Va alaykum assalom. Yangi qo'shilganlarga aktivno chatda участвовать qilaylik. Savollar bo'lsa сразу yozinglar. Ya bo'lmasa, voy buni hisob o'ngayga deb o'chapsan, men chiqamasdan burun chiqirib ответni yozinglar, ko'ray. Ответni yozganda hisobning nomeri и bukvasini yozib qo'ysanglar bo'ldi. Qani vaqtda 3-chi hisobni chiqirib turinglar. Во время акции цена футболки сначала была снижена на 20%, а затем опять повышена на 20%. На сколько процентов изменилась цена футболки? Футболка olsa qo'yatsam, futbolka olsamdim. Ладно. Shu vaqtida qaysisi durust bu yerda?
Bu hesapta jyk okuwçylar mundaq deydi. Tak, 5'i 20%ga töwenlidi, keyin 20%ga össe, wagtyda -20'ge 20'ni goşup etsek 0 deydi, an belgiledi. Şu wagtyda muştak çykagan okuwçylar 0 bal aldy. Nemişke? Sebebi garaňlar, deslepki bahasy 100 tenge bolsun endi. Biz bilmeýmiz go kança turdy futbolka. Eň oňay sat işletilgan 100 tenge, o 100% deyli. 100 tengeni 100% desek, o wagtyda 5'ide muşu 100 tengeniň 20%-ga äzeli digenken 100'den ebitimiz 20%. Endi 100'niň 20%y o 20 tenge, şu wagtyda kaldy 80 tenge. Şu wagtyda hazır bizniň bir kytym skidka kanki baharymyz 80 tenge we muşu 80 tengemiz o bizde ýeň baha o ýanyly nima bołatydy 100% bołatydy. Teper muşu 80 tengeniň 20%-ni tapaýly. Ну, повышено на 20 diýenken сразу mege x teň 120 dep новый bahany сразу hesaplasaňlar boldy. Eki bolmasa x teň 20, сначала 20%-ni tepelip, keyin 80'ge 20%-ni goşsaňlar boldy. Ya bolmasa 20% digenimiz 100'nyň 5'ten 1 bölügi dep 80'ni сразу 5'ge bölüdip 16 tengege östü deseňler boldy. В общем, variant çykyryş ýolunyň variantlary jyk. Endi men mundaq bir обычный пропорциясы koydum, bu ýerden çykdy. X teň prosent her kaçan toğra proporsional mykdarlar. 6-njy sinipde ötüsler bunu начале. Şu wagtda bu ýerde крестикам köpeýtimiz. 80'ni köpeýtimiz 120'ge и bölüp etimiz 100'ge. Töt deydi. Töt digen, конечно, durus, malatsy. Mem çykyryda töt çyksyn. Şu wagtda meýdi. 80'ni 0 ketdi, 0 ketdi. 8'ni 13'ge köpeýtsek 80 i 16 96. Garaňlar, bahasy 100 tenge bolgan, eň ahyrky bahasy 96 tenge. Ну, как 96% okşaş. Şoňa kançaga azaýdy? Изменилось на 4% digen durus. Malatsy, ketdik dalşy 4-nji hesap. Педагогический стаж учителей, работающих в старших классах, следующий. 5, 8, 15, 12, 17, 14, 18 и 9 лет. Найдите среднее арифметическое этой совокупности данных. Bu mende 6-njy sınıf ýetinde deydi. Muny muallimler muşunça jyl işlepdi. Her biriniň her hil stajy barken şu wagtyda muşu sanlanyň otury arifmetikalyny tipiňlar deydi. Endi средний арифметический тепиш üçin bu ýykslan oценкаларыңlar okşaş go, ballaryňlar okşaş. Hazır sizlerge как раз soruçlardan muşta ballaryny alsa, keyin çarek çykagan nim kıldy? Hem baharyňlarny goşup, hem ballaryňlarny goşup, kança kytym tapşurdyňlar şunyň bölse. Bu ýerde maşlar muny hem sanan goşup eliş gerek. Давайте сначала оňaýlanyp goşaýly. 5'ni 15'ge goşsak 20, сразу ýazyp alaýy. 8'ge 12'ni goşsak ýa bir kytym 20. Yanımda ровно goşulgan sanlar ýokmyke bu ýerde? Ýokken, ну ладно, endi bu ýerde подряд goşaýly. 17'ge 14'ni goşsak 31. 18'ge 9'ny goşsak 27. Endi muş sanlaryň hämsini goşup etseňler kança çykdy? 20, 40 и ещё 40 плюс 58. 98 çykdy. Bu общий стаж. Endi kançyta muallim bake bu ýerde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu wagtda işkinji emelde 98'ni bölümiz 8'ge. Üstünmi? Bir et hatalaşdym.
Нормально. Санларым chiroyli emas ekan, qarasam ровно bo'linmadi. Точно 2 ga qisqaraydi, точно 4 ga qisqarmaydi. 2 ga qisqartib aytaylik. U vaqtida menda nima bo'ldi? 4 dan 49. Endi 49 ni 4 ga bo'lsang 12 butun 4 dan 1, endi 4 dan 1 o'nlik kasrda 12 butun 100dan 25. Va maslahat sizlarga. Durust. 12-25. Chapsanroq chiqarasizlar, mendan chapsan chiqaryapsizlar. Katta дальше. В этой записи с разными буквами зашифрованы разные цифры. Буквой Б зашифрованы. 1 minut kutib turasizlar, chiqaryapman. Bu yerda sразу buni B dan boshlaylik. Bizga B harfini tepinglarda bu yerdagi hisoblarda har bir harfga bir raqam keldi. Shu vaqtida masalan B ni 3 deb olib epaqaylida. B agar 3 bo'lsa, men 3 yozsam, 9 ni 3 ni yozsam, qo'ymamdan 6 chiqdi. 3 deb belgilasam, xato. Nimishga? Sababi menga 3 qo'yib qo'ysanglar, qarang, men 4 ku. 4 dan qanchani yozsak 6 chiqadi. 5 qanchani durust. Mana shu vaqtida, скорее всего, menda 4 emas, menda bir o'ydikini buyoqqa tatib oldida, shu vaqtida menda 14 deymiz. U vaqtida 9 dan 1 butun 1 yuzlikni mana 4 ga ilib olsak, u vaqtida menda qoldi 8. Shu vaqtida 8 dan 6 chiqish uchun B ning o'rniga nima keldi ekan deymiz? 2 keldi ekan. 2 bor. 2 ni belgilab qo'yaylik, biroq tekshirib aytaylik. Qolganlar kelamdi, kelmamdi. 14 dedik. 14 dan qanchani ivatsak 6 chiqadi. Конечно же, u 8 durustmi? 14 dan 8 ni oldik. Shu vaqtda A ning o'rniga men 8 yozmay, 8 dan, ну, C получается 5. Endi bular kerak emas, просто yozib chiqarib qo'ydim на всякий случай. Durust, 2 deganlar. 6-chi hisob. В ящике лежат шары 5 красных, 7 синих и 1 зеленый. Вычислите, сколько шаров надо вынуть, чтобы достать 2 шара одного цвета. O'tgan darsda dedim, bunda hisoblarda teoriya вероятности bu endi 8-9larni mavzu. Но logически даже hech qanday formula ishlatmaylik, bu yerda bunday chiqarib aytsak bo'ldi. Любой sinfni olib chiqaraveradi. Nima deymiz ekan bu yerda? Eng плохой сценарий. Всегда ashtahni рассматриваем. Bizga nima kerak ekan? 2 shara одного цвета. Конечно, men ikkisini chiqarib ikkalasi ko'k desam bo'ldi. Sizlar 2 ni belgilasangiz, sizlar 0 ball olasizlar. Nimishga? Sababi sizlar, может быть, bir tal sharik oldinglar, u qizil bo'lsin, например. Yana bir tal sharik oldinglar, u вообще синий bo'lib qolishi mumkin, ko'k. И uchinchisini olganda u уже yeshil bo'lishi mumkin, зеленый. Mana 3 tal sharik chiqarganda eng eski variantda ular разный цветda bo'ldi. Теперь 4-chi sharikni chiqarganda nima bo'ldi? U обязательно или красный, или синий bo'ldi. Bu кажется, bu hisob vaqtida bo'ldi bizda. Shu vaqtida nima bo'ldiki, biz достаточно 4 talni chiqarishga как minimumda, чтобы точно 2 tal цвет o'xshadi. Qizil-qizil или же yeshil-yeshil.
Sizlar ответlarni yozganda hisobni nomerini yozmaysizlar. Nomer paloncha, ответ такой deb. Bunaqa yozib qo'ysanglar bo'ladi. Men 7A desam, men tushunaman. 7ning javobi A ekan. Bo'lmasa bundaqa yozib qo'yibsizlar. Boshqa vaqtda o'qigan tushunmay qolishimiz mumkin-da endi. 7-chi hisob. В селе 620 домов. В 80% есть собака, в 50% домов есть кошка. Вычислите, в скольки домах есть и кошка, и собака. Buni krugi Eylera Venna degan batda 5-6 sinflarda mushtatsiz qo'ysanglar bo'ldi. Значит, barlig'i 620 uy. Конечно же, u 100%. U 100%. Endi 80% deydi. 80% odamlarda eshitma ekan, 50% mushuk bor. Shu vaqtida 80ga 50 ni qo'shib yotsanglar, sizlarda, конечно же, 100 dan jiqsan chiqib ketdi. Qancha bo'ldi 80ga 50 ni qo'shsak? 130 chiqdi. Shu vaqtida 130% deganimiz, demak, buni qanchasi qiyilishi buni o'tirsa. Shu qiyilishni tepish uchun endi biz shu 130% dan maksimum 100% ni evatsak, kechirmaydi, minus qoldi 30%. Shu vaqtda 30% uyda ishtimi bor, mushugim bor. Shu qaytildig'ini 30%. Shu vaqtda 620 ning topimiz 30% ni. Oltinchisi ham durust chiqdi. Sizlarda endi hisoblayotaylik. Men chiqdi x teng 620 abel dedimda, процент прямая proporsiya 30 ga ko'paytib 100 ga bo'lib etmiz. Qo'ymamdan 0 ketdi. 62 ni 3 ga ko'paytsanglar 126. Voy, dotmeni 186. Iya. Durust. 7 ya. Buni 8 тоже. Endi грамотность ham вообще unaytanda. Пьядмда deydi. Сумма квадратов цифр положительного двузначного числа равна 13. Если из этого числа вычесть 9, то получится число, записанное теми же цифрами в обратном порядке. Обратный порядок сызqo'ying. Найдите это число. Я bir qatim qaytlaydi. Summa kvadratov sifr. Shu vaqtda A, B degan bir ikki raqamli son bor ekan. Uning deydi, shu raqamlarining kvadratlarning qo'shindisi teng 13 ga. Sразу tekshirib ko'raylik. Masalan, 24 deb olaylik. Shu vaqtda 2 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati qancha bo'ldi? 4 ning kvadrati уже 16 и еще 4 ni qo'shsak 20 bo'lib qoldi. Bizda bo'lishi kerak 13. Shuning uchun A xato. 2 bilan 5 ni olsam, 2 ning kvadrati 4, 5 ning kvadrati 25, уже 29 точно xato yozmasam bo'ldi ekan. 2 ning kvadrati 4, 3 ning kvadrati 9, qo'shsak 13 kelyapti. Biroq 2 bilan 3 ning 3 bilan 2 тоже bor. Значит, bu возможно. Men 3 ning kvadrati 9, 4 ning kvadrati 16 qo'shsanglar 25, 13 dan chiq ketdi. Endi C-mu Y-mu, Y-mu C-mu qaysidir? Buning uchun bizga ikkinchi условие kerak. Nima deydi? Если из этого числа вычесть, agar mushu sondan 9 ni evatsak, то получится число, записано теми же цифрами в обратном порядке. То есть, mesela 23 ni ko'raylik. 23 dan 9 ni olsak, chiqishi kerak 32 chiqadi. 32 mana bu raqamlarni o'rin almashib chiqdi deydi. Конечно же, bu xato. Shuning uchun 32 ni tekshirib o'taylik. 32 ni 9 ni yatsanglar, как раз таки 23. Ответ Е.
Yo'q, C kammi deng, qaranglar, C nimdan kelmayapti, 23dan 9 olsang 32 bo'lmaydi. Endi kim uni hisobdimi sanlar bir определенный zang bilan berilgan. Shu vaqtida отдельно сначала x ni tepinglar, keyin y ni, keyin qo'shib aytamiz shu ikkisini. Mhm. 8y durust endi. Buni 9-chi hisobda har birsi придумал. Давайте сам mundaq bir определенный bir zang bilan o'zgarsin deydi. Shu vaqtida x bilan y qancha bo'ldi? Uning uchun qaraymiz. 287 dan 127. Ikkisining razницasi qancha ekan? 160 durustmi? 287 dan 160 ni yetsanglar 127 bo'ldi ekan. 127 dan 47 chiqish uchun olmiz 80 ni. Voy, kechirsizlar. 80. Дальше 47dan 7 ni yetsanglar. Это получается 40 ni evatmiz. Shu vaqtida 160, 80, 40. Каждый раз buni ustidagi san 2 hassa kemayotidi. U vaqtida mayda bo'lish kerak. 20 bo'lish kerak, ya'ni 2 ga bo'lib yetsak 10 durustmi? Shu vaqtida x ni tepish uchun 7 dan olmiz 20 ni bo'ldi minus 13. Y ni tepish uchun endi buni x dan olmiz 10 ni. Shu vaqtida minus 13 dan minus 10 ni olsanglar minus 23. Yaxshi yozmabdi ruchkam hozir. Qo'shib etsak minus 36. Kirdi bir aktivniy qiz. Salomatmisiz? Vaqt qolgan. Yo'q, qaranglar, 9-chisida y ni отдельно tepinglar, u yerda x plus y ni tepinglar dedi. Shuning uchun 23 xato. X нечетное натуральное число, y четное. Какое из выражений всегда является нечетным? Endi nechotный deganimiz taqsan, четный deganimiz jubsan. Bu yerda четный ko'paytirilgan, nechotный, palonchi четный deb pravillalarni yaxshi bilmasam, просто bir san olaylik. Masalan, x 1 bo'lsin deb qo'yaylik. Y u vaqtda 2 ni ib ko'raylik. Do'stlar, naturalniy degan 1 dan boshlanib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degandek. Biroq biz eng kichigini olaylik. Kuchimizni ekonom qilish kerak hech qachon. Shuning uchun eng kichik sanni olamiz, qo'yamiz. X o'rniga 1 qo'ysanglar, первое выражениеda 4, 1 qo'shilgan 2 bo'ldi 6. 6 u jubsan. Sizlarga keragi nechotный, taqsan kerak. A katta o'zi сразу. Bu yerda x ning o'rniga 1, y o'rniga 2 olsanglar 3 plus 2 5 plus 1 6. Yana 6 chiqyotidi. U опять jub. Mayda ko'raylik. 2 plus 6 8, yana kamayotidi. Mayda 2 silangan, endi любой sanni 2 ko'paytirib etsang, u 100% jubsan bo'ldi. Qoldi y, наверное, durust deymizda, tekshiraylik. 3 plus 4 как раз таки 7. 7 u nima bo'ldi? Taqsan. Endi bu yerda аккуратно qilish kerak. Иногда mayda bir necha ответ durust bo'lib qolishi mumkin. Например, men 1 bilan 2 ni qo'ydim. И bizda, скажем, A bilan Y kelsa keldi. U vaqtida подставляете sal boshqacha qilsan. Например, x qolsin 3, x bo'lsin 3, y, например, 2 qolaversin. То есть, если под первое условие, под первые эти цифры bir necha ответ durust kelsa, надо проверить вторую пару чисел. Вот, и там уже точно birsi ketib qoldi.
10 deydi. 10 xata. Ha, 1 plus 3 plus 2 deydi. Немешке 3 plus 2 emas, endi 3 ko'paytirilgan 2 bo'lishi kerak. C ответida 3y turdi qo'y. Это означает, что 3 bilan y ning orasida ko'paytirilgan. Shuning uchun C 7 degan xato. Mhm. 11. Большой куб, окрашенный в зеленый цвет, распилили на 27 маленьких одинаковых кубиков. Сколько маленьких кубиков имеет только одну, я подчеркну, одну окрашенную грань? Siz qo'yaylik kubik. Endi mening kubigim почти kubik. Bir kubikdan 27 tal chiqarish uchun biz qanday kesishimiz kerak buni? 27 degan, ну kubik bo'lgandan keyin o'ylab boqaylik, 27 degan qanday sonning kubi? Конечно же, 3 ning kubi. Shu vaqtida bizda bunday bo'lishi kerak. Biz har bir tarafida 3 tal kubikdan chiqishi kerak. Uning uchun bunday bo'lsam, ustini bo'lib qo'yaylik. 1, 2. Endi buni moyoq keldi. Mening kubiklarim вообще ровные, ну ладно. Главное, чтобы sizlar tushundinglar. Представьте себе кубик Рубик, цветлар bilan o'ynab yig'digan. Endi buning hamma tarafi bo'yalgan. Durustmi? Hamma tarafi zakrashni. Endi biz buni bunday kesib etdik, shu liniyalarni kessak, bizda 27 tal shtuk kichik kubikdan chiqadi. Masalan, men buni so'ng tarafdagi kubikni olsam, buni kubik nomer 1 deb qo'yay. Buning to'pisi bo'yalgan. Sizlar qarab turgan biqini bo'yalgan, buni aqsidagi biqini bo'yalgan, durustmi? Просто hisoblab внимательно o'qinglar, сколько штук они спрашивают. Bizga keragi одну окрашенную грань. Грань degan shu bir nimasi, bir kubiga, bir taraf, bir kvadratiga. Buni, значит, кубик номер 1 bizda 1, 2, 3 tal chiqdi. Если они спросят, сколько кубиков имеют 3 окрашенные грани, тогда biz buni sanaymiz. Потом deymiz, astida ashuba, mana monokubik. Monokubik bor, monokubik bizga qarayotdi. 4 kubik aqsida bor deymizda, shu vaqtida bizda nima bo'ldi? 8 tal kubik. Но это 3 tarafi bo'yalgan. Sizlarga keragi только bir tarafi bo'yalgan. Shu vaqtida bir taraf bo'yalgan elish uchun, masalan, monokubikni olsanglar, nomer 2 da qo'yay. Buni sizlarga qarayotgan и yuqoridagi уже 2 tal грань bo'yalgan. Тоже не подходит под условия задачи deymiz. А вот если серединкасini olsak, qaranglar. Серединкасini olsak, вытягиваете. Buni qolgan qirlari ichida qoldi, значит, ular bo'yalmagan kraskaga. Shu vaqtida shu kubikning, sizlar qarab turgan kubikning только bir grani bo'yalgan bo'ldi. Точно так же mononiki, mayli monokubikni olamiz, o'ttirsidagini, mayli тоже o'ttirsidagini oldik. Уже sizlarga qarab turgan 3 tal kubik chiqdi. Endi shundaqla aqsida bor, donышкада bir tal bor, levый bokda bir tal bor, и aqsida bir tal bor. Shu vaqtida barlig'i 3 tal kubik. 3 aqsida, 3 sizlarga ko'rinib turgan всего 6 kubikov. Ya 9 emas. Va alaykum assalom. Ончики. В таблице записана температура воды и время ее нагревания, полученное опытным путем. Скоро физика bo'ldi. Fizikada degan opitlar chehrasi. Mening любимый fizikam. Fizika topshiradiganlar bo'lsa, kстати, kirib qarsanglar bo'ldi. Boshqa videolarni тоже meshadi bor. Так, nima deydi?
Вычислите, на сколько градусов поднялась температура воды через 4 минуты после нагревания по сравнению с первоначальной. То есть первоначально это эң бешеде біз эксперименттің бешеде қарап өлчүдүк температурасына термометр менен 17 градус чыкты. 4 минуттан кейін біздің температурамыз 75 болды екен. Қаншаға өсті? Вообще easy one. 75'tin просто 17'ni ивицле. Бұл даже меме ответini sizlar o'zinglar bilsizlar. Да, 11 ядros. 12'nin ответini yazıydыңlar? Пока. Дұрыс, 12A, конечно, дұрыс. Без запаздывания bilan keldim sizlarning ответларыңlar. Так что sizlar bir задаете, keyin через какое-то время men javob bermay, это нормально. У меня задержка бачу YouTube'da. 13. Найдите А минус Б, если 2А минус 3Б равно вот такому выражению. Мен сразу 4'тен 4'ni qisqartib aytaylik. Bizga keragi A aylangan B. Shu vaqtida 2A minus 3B'ning qishiga Mono minus B'ni o'ng tarafga plus B deb yo'tkazsak, qoldi 26. Endi o'xshash ko'paytgichlarni yig'ib olaylik. Minus 3B ga B'ni qo'shib aytsanglar minus 2B. Hamma yerda 2ga qisqartib aytsak, полностью qoldi so'ng tarafida A minus B, bu yerda 13 qoldi. То есть biz chiqirib nimga keldik? Tipinglar degan narsani sразу tip oldik. O'ylamasdinglar. Угу, 12'ler dürüst. Так, 13, 14. Цена коробки конфет по акции составила 860 тенге. Обычная цена конфет 1075. Найдите скидку в процентах. Анда bunu biz, конечно же, магазин барлығын бірінен алдыға болған екен. Yaxshi bilishimiz kerak, qancha tanga utyapmiz bu yerda. Вообще 1075 to'lash kerak. Biroq biz 1075 ning 860 ni to'ldik. Shu vaqtida bizning buni skidkamiz balanchi tangaga. Shu skidka общий ақчаның necha protsenti degan ekan 1075 ga bo'lib, конечно же 100 ga ko'paytiramiz. 1075 dan 860 ni olsak 215 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 1075. Sifrlarni qo'ymamdan yaxshi 1075 ni 215 ga bo'lsak 5, 100 ni 5 ga bo'lib etsak 20%. Durus 13V deganlar durus xatoda aytadigan ekan. По привычке xato sizlarning ma'lumlashdik. Sizlarning durus emas deb chiqamiz. O'zi 14 ba. 14? Da, durus 14.
Endi 15 1 minut beray, o'ylanib yiqilma. Buyerda munda deydi: "Какая фигура получится, если собрать бумагу в кубик?" Endi bu yerda sizlar uni nimalarni tekshiradi, как вы уже умеете представлять. Вот naq kubikni, qog'ozni kubik yig'sizlarda, shu vaqtida qaysi taraf bilan qo'shni bo'ldi deydi. Mhm. Bu yerda endi точно bo'lmaydigan ответlarni sizib ko'rsanglar bo'ldi. Qaysi kamaydi, qaysi kelishi mumkin deb testga sizlarda qo'ymamdan test bo'lgandan keyin просто ответlarni tekshirasizlar. Anaqa ответlaringlar точно уверен bo'lishinglar kerak. Наверно degan so'z yo'q bu yerda. Shu vaqtida hammanglar 15 ga qarayotgan bo'lsanglar, bu yerda bunday bo'lyapti. Buni piki ko'ryotamizlar, pikini Bobby, buni крестик, buni yurak turibsizmi? Shu vaqtida agar bunini miyaga yig'sak, получается buning uchi, buni крестикni uchi bilan kelyotidi turibsizmi? Endi ответ aniq ko'ringlar. Bu yerda piki mayga qarayapti, крестик yuqori qarayapti. Ikkisi не встречаются. Shuning uchun точно xato. Endi bu pikining rombik qaranglar. Rombikning uchi pikining bunday o'tirsiq qaraydi ekan, yiqqanda-da. Shu vaqtida buni pikini ko'raylik. Voy, rombikni-da, rombikni. Buni pikiga uchi kelib qoldi ko'ryotamizlar? Bizda bo'lishi kerak rombikning uchi pikining o'tirsig'iga qanday tushuntiryapman ekan aytar. В общем, menga kelishi kerak. Shuning uchun bu xato. Endi немножко xato, я точно не знаю. Может быть, удруз. Потому что mana белый bor. Белый kelsa, oqsi kelsa, yurak keldi-ku. Ну, пока men сомневаюсь-da, например, deylik. D'ni ko'raylik. C'ni сомневаюсь tashlab qo'yib, дальше идем. Потому что D точно xato bo'lsa, значит, C durust. Методом исключения degandek. Bu yerda buni pikining uchi крестикning beshi bilan bundoq uchrashdi. Normalno. Vaqtida rombikning uchi pikining o'tirsig'iga keldimi, mana buni uchi menga keldi. Всё. Значит, durust javobi D. Da, 15 D deganlar durust. o'n olti. Bu yerda endi chambarni sizlar 6-sinfda o'tdinglar, кстати-da, chambar. Маятник настенных часов bundoq получается. Biz oldimizda jipqa bundoq toshni qo'yib qo'yaylik, bu fizikadan встречаться qildi, matematik maятник deb. Endi u yoqqa bu yoqqa piqiraydi. Shu vaqtida bizning soatning bundoq soatlarni сейчас нету. Burun o'sha chik mang'atdi bu. Vaqtni ko'rsatib. Shu vaqtida nima deydi? Если да угол колебания составляет 45 градусов, кечirishlarga 45 градус bo'lsa, а длина дуги, которую он описывает, равна 24, ну mana L da qo'yay, 24 сантиметр. Чему равна длина самого маятника? Endi sizlar bundoq jipni uchiga toshni bog'lab, или bir любой narsani bog'lab, piqiratsanglar, u chambar bo'yi bilan bundoq piqiraydi, durustmi? Mana bundoq bayqini ko'rsatib qo'yay. То есть маятник, фактически маятникning buni mang'an yo'li u chambarning какой-то bo'ligi. В целом можно вот так продлить траекторию. Shu vaqtida окружность bo'ldi, chambar. U chambarda vaqtida bizning buni maятникning uzunligi служит радиусом. Chambarning radiusi deganni o'zingiz bilasizlar. Sentrdan chambarning eng oxirigacha buni расстояние biz radius deymiz. Вот. Ну и chambarning, любой chambarning uzunligini tepish uchun radiusi berilgan bo'lsa, не знаю, C deb belgilaymiz. Chambarning uzunligining formulasi 2πr. Bu точно va to li 5, to li 6 da ashada уже berdi. Kстати, pi deganimiz turaqliq son 3,14. Keyin 9-klassda deysizlar, что это 180 gradus. Hozir пока biz pi radianni
3,14 деп алайли. У кандак чыкты десеңлер, у любой чембернин узунлугун шунун диаметриге бөлсөңөр ар качан 3,14 чыкыды деген болушу мүмкүн, яны кайталап өттүм. Şu вакытыда караңlar. 45 градуска соответствует длина 24 сантиметр. Yazayım. 45 градуска 24 сантиметр соответствует. У вакытыда bir круг дегенimiz у 360 градус турасызбы? 360 градус дегенimiz это длина всей окружности С или мен 2πr деп коеюн. Как раз таки муну r дегенimiz биздин керек радиусубуз. Так, немешке Д-ның ромбиги не то? Там, көрүп бакайын. Так, яны bir кайталап карап атмакчы, мейли. Ромбик ромбиком. Сиз дегениңиз, наверное, то, что мейли ромб юган, мейли кичигерээк дегениңиз болушу мүмкүн, но бул эмси мейли кичик ама. Поэтому Д нормально, дурус. Дурус. Энди канчалык булуң жакараак болсо, значит, унун узунлугу жакараак. Ошол вакытта бул бизде туура пропорционал мыктарлар. Ошол вакытта муну радиус как x, представь себе. 2πr'ni чыгарыш үчүн 2πr ез коеюн пока. Крест-накрест көпөйтөбүз. 360'ны 24'ке ve bölümüz 45'ke. Ладно, 360'ны 45'ke bölüp eteli kança boldu? 9'ga bölsek 4, 8 da. Pi'nin ornuna давайте 3,14 emas, округлять bunu 3 alaylı. Şu vaqtda 2'ni 3'ni köpetsek 6. 6r teң 8'ni 24 köpetkim kemep atatчы. Şunun üçün немешке sevmedi 6 az bölüngen болып kelсе, qısqartıp etsek boldu. M1'e yazayım, M орынчыкка. 8, 24 и 6. 24 ile 6'nı qısqartıp etsek 4, 4 et 8, 32. Все, дұрыс жауабы Е. Да, 16 Е дұрыс. Он это тоже интересный исап. Просто буквенное выражение надо составить. Угу. 16 Е дегенлер дұрыс. Хамалай дұрыс қатысылар. Молодцы. Болды 100%. Математикалық сабақтың 100% алсылар. Аз 15 балл, 15 балл, 15 балл құдайын берсем. 17. На Д тенге купили 9 шоколадок. 17 таких шоколадок будут стоить сколько тенге дейді. Әнмешеді, әріп болмаса, сан болса, сілер ақчы болғанды, конечно же, оңай чықырысылар. Әріп келгенділік кішкенем башылымды қиынылыш. Ладно, әнді бізге қараңlar, 17 тал шоколад керек, дұрыс ма? 17 тал. Шоқтыды біз, конечно же, 17-ні көпейтішіміз керек бір шоколадкының бағасыға. Бір шоколадка қанша тұрды десеңлар, Д тәңгеге 9 тал шоколадка тап асаңлар, вақытыда бір шоколадның бағасын теп үшін просто нем қылмыз, Д-ні бөліп етміз 9-ға. Чырайлы қарақ ес қоя, в общем, ладно. Д-ні бөліміз 9-ға бірінші тұрды. Потому что 17 көпейтілген первым не вижу. Бөлінгені сразу кетті. Д бөлінген 9 бір шоколадканың бағасы, если 17 тал штук аған кен, 17 көпейтіміз. Да. Дұрыс, 17 Б.
Яғни бекинде хесап, какой цифра оканчивается сумма. Бірақ бияды әбей 6 болған қоймамдан біздің қантық 6 любой степени 6 деп 6-ны белгілей аттық. Аны бет 4 и 8. Бияд кичкенем сәл башқаша чыгышымыз керек. Ну, давайте язай. Бүгін алдырмай түшендіріп атмайчу, сілема қарсам мені білән білі чықырып атсылем. Чықырайлы. Отдельно әлік, вообще әлік деген вас не важно. Бізге только ақыры керек қой, какой цифра оканчивается деген кен, бізге мұны әлік с чем-то даже можно опустить мұны бәш білән шекені. Просто төтке қарайлы. Себебі әлік деген бізге не вклад қылды, әлік төтіне әлік төтке көпейткен, төте төт ақыр сан рақам 6, мұны әлік бірні біле, мұны мәйге влияют. Ақырқы рақамға ешқандай немесі жоқ, вклады жоқ. Шуның үшін башқа цвет малай. Төтні көрелі. Төт, көпетілген төт, көпетілген төт, көпетілген төт. И машындақ біз 35 қытым ешіміз керек. Но біз 35 қытым, конечно, есаплысақ, вақтымыз етмейді, шуның үшін просто көрелі связь. 4-4, 16, 6 бүтідіке. Еще раз 4-4, 16. О, 6 бүткен яқшы дейміз, потому что 6-6 көпетсен, 36, последний цифра 6 дұрыс ма? Вақты да біз, ладно, верну 5-5-ні, әлік 4-ның дәрежесі 35 дегенде көрелі. Не болады бияды? Төтіне төтке 2 қытым көпетсен 16-ке. Поэтому мда язмай. 4-ның квадраты. 4-ның квадраты это уже 16. Әнді бияды, конечно же, 7-ші сыныпның дәреже ве оның құсиятлары деген білшіңе керек. Шоқты 35-ні 2-ге бөліп әтсен 34 это 17. Дұрыс ма? И 4 көпетілген 1 деп бөліп ясам болам да, бұл немеді басады 7-ші сыныпта. Проверим. 2-ні 17 көпетсен 34, и еще 1-ні қошы өтсен 35 тал штук 4 деген сан ба. Все. Әнді біз дұдық 4-ның квадраты 6 бүтсі, мәе, это фактически 6, дәрежесі 17, көпетілген 4. Әбел дедім, 6-ның любой дәрежесі 6, поэтому мұны санның, страшный санның, последний рақам 6. 6-ны әнді мұны 4-ке көпетсек, 24. В общем, бізді что-то, и ақырқы рақам 4 шығыды. 18 Б дейді. 18 Б хата. 18 Д тоже хата. Так, продолжаю. 28-ні көрелі. 28 это 8, көпетілген 8, көпетілген 8. Но пока примерно язменде и нахожу связь. 8, 64. Еще раз 8-ні 8 көпетсен 64 тұрыс ма? Әнді вот опять 4-ні 4 көпетсен мейді последний цифрымыз 6-ке. Şu vaxtada biz 8-ні өзіге 4 қытым көпетсек, бізді будет какое-то число, которое заканчивается на 6. Это важный момент. Қанша қытым язымыз деген чо? Şu vaxtada 28 дәрежесі 21-ні біз. 28 дәрежесі 4 язымыз. 4, потому что через 4-сіді 4-ның последний цифрасы немке? 6. А 6 вообще идеальный сан. 6-ның любой дәрежесі 6. Попугай ұқсас қайтыла бердің ғой. 21. 21-ні 4-ке бөлсек мейді 5 бүтін. Емеге еще 28 дәрежесі 1 язымыз. Проверим. 20 1-ні қоссақ 21. Нормально. Теперь дедік 28-ның дәрежесі 4 6 бүтіді ке. Так, точка. 6-ның дәрежесі 5. Емейді 28. Жоқтыда 6. Да? 5-ші дәрежесі по-любому 6 последний цифрасы. 6, 8, 48. Жоқтыда мейді точка. И последний рақам 8. Не знаю, мәге езотмай көріну атамды. Жоқтыда әлік 4-ның последний рақымы 4 шықты. 28-нікі там точка 8 шықты. Қош ветсек 12. Жоқтыда болды точка. И последнийсі шыке. Адыгелі батты ма, еді yoқты ма? Яқ.
Мындакымдап бактыман, мындакымдап бактыман болмады. Бу оңай 19. Аны һәммәнең совсем оңай бекәс булмайды го, шуның өчен мындак 18 дигәнне хисаплап куш койду. Но в целом все оңай. Конечно, малим, сиз малим го, сезгә оңай айтмыйм сезләр. Бездә 42, 50, 99 дигән санлар бар икән. Какое из следующих чисел можно представить в виде произведения трех различных целых чисел? То есть 42-ни көпәйткечләргә ажыратып. Так, 42 2-гә бөлүнде. Вакытында немдә язсак булды? 24. Оны 3-кә бөлеп әйтсәк 6, монда язсам булды го. Ой, ятты кечүчләр. 7 кемеді. 6, 7, 42. Да. Ма 42-ни 2, 3, 7-нің көпәйтмесі деп язып алайлы. Әлікчо. Ну, әң кичек, конечно, 2. Әлікні 2-ге бөләсек 25, а 25 это только 5-ті 5. 99 минимум. 2-ге бөлінемеді, 3-ге бөлейлім. Алды 33. 33-ні біз только 3 и 11 деп. Мұны, кстати, фақат өзіге и 1-ге бөлінген санын біз адди саны деп атаймыз, дұрыс ма? Только 1-ге бөлінді и өзіге бөлінді. Адди сандар. Простые числа составные деген, ұйғырчаны ұнтқатпын. Составные это mesela 8. О 2-ге бөлінді, о 4-ге бөлінді, 1-ге бөлінді, 8-ге бөлінді. 2-ден жық бөлгічсі бар. Вот. Әнді может 3 санның қайсысы да қайталанмайды. Қараңғы, әлікті 5-5 қайтылмады, 99 3-3 қайтылмады, только 42 келді. Geçenlerde mesajlarımdan kaleraсын. Ахыркы 20 хисап. Шон белән болдык, успеваем 1 саатка уложиться. Команда для участия на эстафетных гонках состоит из 5 человек. Найдите, сколькими способами можно установить очередность, если гонка состоит из 5 этапов. Так, 5 этап. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 адам. Шоқты да қараңла, мұны первый этап, второй. Әнді бұл комбинаторика деген бірінің бачу. 8-лерді басында оқма, 8-9-ларда. 9-інші сыныпларда. Вот, ну, әнді білмесаңы, конечно, вы можете методом подбора всегда посчитать, но это немножко қиын. То есть вообще қиын. Ну, мен бішін көст қоймай, кем мұндақ қылсылау деп болады, башқа бәрін көстіме. Әнді, бірінші этапта 5 адам қандақ тұрыш мүмкін. Мана бірінші тұрса 1, 2, 3, 4, 5, да? Тұрыш мүмкін. Или же бір қалды, 2 біле 3 орын алмашсын, 3, 2, 4, 5. Или же бір қалды, мәйдім 2 қалсын, 3 білен 4 орын өткісін. 4 білен 3, 5 қалды. Потом опять 1, 2, 3 қалсын, 3 білен 5 орын алмашса, 5 білен 3 деп. И потом бірні кечесек, 1, 2, 3. Әнді первый білен последний 2, 3, 4 десек, біріншісі последний тұрыш мүмкін, мұны первый тұрыш мүмкін. Жоқтыда бірінші этапты біз 1, 2, 3, 4, 5 тал болды ке. Десем, хата биян башқылыр ба. Яны жық аштақ подбор білен ясля. Потом ikkinchisiga ясля. В общем, сәт жық кетеді. Шуның үшін біз мында дейміз. Если или мына есапладым, 5 адам болсын, да, 5 адам бір-бірі білен салымлашса, олар қанша қытым салымлашты деген есапла тоже чықыды. Биян әнде сәл башқычаңырақ, мен А білен Б саламлашса,
А белән Б саламлашты или Б белән А саламлашты одно и то же, поэтому бу yerda безнең чыккан результатны 2-гә бөлеп әйтеш кирәк. В целом комбинаторикада 5 бездә различный вариант булган икән, 5 факториал дигән нәрсәне язабыз. Ужас, что это такое дисәңләр? Факториал дигәнебез любой санның факториалы, кстати, это уже 6 класста мен өкүн йыкылды укыдым китапта. Факториалны киргизdik эсләде. Ашу 1, 2, 3, 4, 5 кичәң һәммә натурал саннарның көпәйтмәсе. Көпәйтеп әйтсәңләр 26 120 чыгылды. То есть бездә 120 различный вариант бар. Моны исәптә, где эстафетада. А если же 5 адәм саламлашты дисәк, вакытта без язмыз 5 факториал и бөлінгән 2, потому что тут дважды просчитывается. А, Б, Б, А. Бу yerda порядок не важен. Али белән Баһадур саламлашты или Баһадур белән Али саламлашты одно и то же. А моны исәптә бер белән беренче бер тудымы, беренчесе или икенче бер тудымы, моның порядок выступления важен, поэтому бу yerda бөлінгән иштемиз юк. Ну, вакытта 60 булат ди. Ну, в общем, бүген мушу белән булды. Да, 5 факториал болду, конечно же, болду. Әгәр төшенмәгән еллар булса екен, ес коюңлар, я булмаса майлым, мындак яңа бер темаларны төшенмәгән сават, математикалык саваттан дисәңләр, караштырмыз, конечно. Или бер хисапларыңлар булса, ес койсаңлар болду, комментарийга. Моны хисап чыкмай атат диде. Һәммәбез общими усилиями чыгарып җибез. Хош, әмсә, әмдiki суббота көрішкечәң, кеч аман болайлы. Суббота, как обычно, saat 2'de.